Pa reforma obrazovanja nikad nije gotov proces i čini mi se da je cijel svijet, a ne samo naša zemlja, došla u jednu prosto fazu kada je potrebno prestrojavanje. Naime, sve ono što je bilo mjerenje obrazovnih postignuća očigledno nije dovoljno. I svijet koji se tako brzo mijenja i tako mnogo indukuje stresa kod pojedinaca, nesumnjivo će tražiti mnogo jače karaktere, tražit će mnogo jaču vaspitnu funkciju škole. Pri tom, kad kažem vaspitna, ne mislim na ideološko nasilje, niti na profilisanje određenih ideologija ili vrednostnih sistema koji, ne znam, ustoličavaju određene političke vlasti ili slično. Mislim na ojačavanje onih karakternih crta koje će zahtijevati da tražimo za sebe najbolje mogućnosti, da budemo empatični, da naučimo na neki način da dijelimo sa drugima, da budemo dovoljno istrajni u svemu tome što radimo, da prosto imamo djecu sa boljim karakternim crtama i u smislu njihove istrajnosti, optimizma, elana, znatiželje i u smislu toga da to podijele sa drugima, da ne budu egocentrici koji samo gledaju na sebe. Dakle, ja obrazovni sistem u narednom periodu vidim kao jednog trkača koji nastoji da stvari mijenja u hodu, jer prosto nemamo eksperimentalnu situaciju pa da je onda mijenjamo. Naravno, to će biti kao sa onom čašom koju ne možete napuniti vodom i šlaufer, će se sve proliti, nego kašičicu po kašičicu. I ukoliko ova konferencija pomjeri u našem ministarstvu i u našim obrazovnim vlastima, makar za jedan korak, percepciju u pravcu toga da se mi vratimo onoj izgubljenoj vaspitnoj ulozi škole i da eventualno pogledamo kakva je veza vaspitne uloge škole i društvenog okruženja, odnosno gdje nam je potrebna zaista politička podrška da školu popravljamo, onda će to biti nesumnjiva vrijednost.